أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة الأصول باجي كما أن الدين أن كره. أركان الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي الخميس سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسوية وكونونتوناي ميلادي نصارى كجاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو ورونا بسوية وفنا كونونتوناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاء وامبو كونو درسوا به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو سره أصول الثلاث بي أمبي يرمي أكو أركان الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ko limaniya jonsew ako limaniya jonsew ko woro de do ikal limanani alaye ani alaka malikew ani alaka kitabu ani alaka cidew ani dollaba ani kal limanani latige a herama ana juguma. al-imanu yatawakkan min arkani wa shu'ab. limaniya abeddila jonsewu de ka adilalen do jonsewu ka ani tige uba fu mi maswab ante munoka fama al farqu bainahuma me faranfansha jumambe arikanu ani shu'abin faranfansha jumambu no nyogonce al farq faranfansha minye anna li arikana la budda minha nu ko jonse fo o kasoro limaniya kono de la budda fo jonse fo kasoro yede fa ija jala wahid minha jala al iman. limaniya jonse woro ni kelen wulila ka boye dro ikal limaniya wulila jonse kele na mankera ibolo dro limaniya wulila pew ikal limaniya te لأن شيء لا يقوم إلا على الأركان إلا على أركانه parce que fente se ka jo abara fo ka jo a sheunde ka feminye jo fende ni sheun ta kurama jo sheun ka te se ka jo fa ija fuqida urukun min arkani shay lam yatahaqqaq ni fen jo se femmin na be jo sheunde ka na ka jo sendo mankerata aka josendo mankera o fem masina intese kake atese ka sabata atese ke haqiqai wa maswabi metige munumbe akono fa innaha mukammilatu ulu ben limaniyat dafade me ate komi ni ulu te ko limaniyate faragu min be jonseni swabu che ni jonsente akele na mankera bolo ikal limanaya wulila limanate me swabi ale be se ka manke kalimaniya toy bolo mi an gasilen be toy bolo parce que swabu yede ale be limaniya dafare la yajalu al-iman bi jawali shay minha. swabi munu fora tige munu fora ku ye limaniya doye limaniya te wuli nulu dora kelen wuli lay hotel ikal limaniya wuli
lakinnaha mukammilatu min bika limaniyat dafare imma wajibatun aw mustahabbat wo swabu munu fanan fule ne nyewte daraja kelenye limaniyat tige do be waye wajibiye ado be waye mustahabbuye fal wajibati li kamali al iman al wajibu munu nye wajibu ye ulibe kan limaniya wajibi de timmeye wal mustahabbati li kamali al iman li mustahabbi min ye mustahabbu ye ulibe kan limaniya min yoro hakke min ye mustahabbu ye bode timmay bolo wajibu be limaniya wajibu timmay bolo mustahabbu be limaniya mustahabbu timmay bolo fa idza taraka al muslimu sayya min al wajibat ni silama limaniya ka wajibi do niya toye aw filu shay'a min al muharramat ube niya haramu kodo ke ya haramu kodo ke fa innahu la yajalu imanuhu bil kulliya inda ahli sunna wal jamaa ikal limaniya te wuli ka boye pew ahli sunna wal jamaa fe mana hada made ikal limaniya la ni wajibi do mankera ikal limaniya la ube niya haramu do ke ikal limaniya kono ahli sunna wal jamaa bolo ikal limaniya ma wuli ka boye pew limaniya ma wuli ka boye pew walakin ya jahlu kamaluhu alwajib mi akadda fa min ya wajibi akattimme min ya wajibi wodi walakin ya jahlu kamaluhu alwajib ikal limaniya timmeli minye wajibi wode be wuli timmeli wajibi le be wuli aw fayakun naqisul iman aw fasiqa ebe keresa ko ikal limaniya naqasilendo ube ye fasiqiyen kama law saribal qamr aw sharaqan aw jana misali la haramu ko keli misali do jumay mu'miniye limana jonde ye mais mu'mini ye dolomi ube ye sunyali ke ube ye jeneya ke aw fala shay'an min al kaba'ir ube niye kaba'ira junubu doke haja yakunu fa'ila li muharramin wa kabirati min kaba'ir junub etugula mo beke ko iye mogoye iye haramu ke iye mogoye iye kaba'ira junubu doke lakinnahu la yakfuru bijalika me ite kafirana noye wati kafiriya ite kafirana ye ni mogo min ye mu'mine limana donye iye dolomi ube ye sunyalike ube ye jeneya ke ube ye kaba'ira junubu doke amba fuye de ko karasa ye haramu ke amba fo ko karasa ye kaba'ira junubu ke me ima kafiriya wala yakhruju min al iman ite bolli man yakono bal yakunu fashiqa ibeke fashigide wa yaqumu alayhi al hadd in kanat al mashiyatu jatu haddu be boyla na ya suri ala soso minke haddu bala haddu inde boyla wa kazalika man taraka wajiban abu chugode la ni mo minye wajibi de toy kaman taraka birrul walidain wajibu do toli a misale ay jumay ni mogo minye bange bagabatu toye aw sillatul kharaba ube ni mogo minye bali masuru sinji tungu ni yo toye hajihi wajibatu nunyu yelli man yaka wajibi fe ndode faman taraka ma bitarik alwajib mogo be ke ala sosolay imma ye wajibi do toy aw bi fil muharram ube ya haramu do ke mana mu'mini ko ni be ke fasiqi ni ko fula dola kelende imma ye wajibi do kelen toy ye ko do keli toy ko min yika wajibi ye ube ye ko do ke ko min yika haramu ye wala kulli hali la yakhruju min al iman mi ali hala bela ko ni nintigla mo te bolli man yala
وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان ibe kede ko mu'mini mo min kalliman ya lagashinendo haja majhab ahli sunnati wal jamaa awan ninde ahli sunna wal jamaa ka tashirai khilafa li khawarij wal mu'tazila ka khawarij soso ani mu'tazila aqida bondala nunun ka kolosi kosobe shaw salu fawjar baki ka kuma munun kabbi aqida da nunun ka kolosi kosobe parce que jama fili lew do be ni sugu de yu fili comme abena afule adafule kam ga jama fulala ahli sunna wal jamaa bolo ni mo mi ni islamiya wajibi do toye ite kafiriya de ima bo limaniya kono ima bo islamiya la mais itogo de ko fasiri itogo de ko ikallimaniya nagasilendo ube ni mo mi ni silamiya kono na la ni silamiya fewndo haramu nuyu doke o misali ye jeniya ke iye sunyali ke iye dolomi iye haramu ko doke dorokito limaniya kito silamiya la ite bo silamiya la ikal limaniya ma wulide me amba fo ko ye mu'mini ye me fasiri de ye khilafa li qawarij wal mu'tazila alladhina yakfuruna murtakib al kabira qawarij soso ani ka mu'tazila soso qawarijun ani mu'tazila ulube kabaira junubu tigi ke kafiride qawarijun mu'tazila bolo kabaira junubu tigi ni ye junubu bake ulubi ke kafiride fal qawarijun yukaffirunahu wa yukhrijunahu min ad-din qawariju fule mugo ye junubu bake ulubi kafiriya kibo dina kono yerepew mana qawariju bolo ni mugo ye dolomi ye kafiri de bora dina kono qawariju bolo ni ye jene ke kafiri bora dina kono qawariju bolo ni ye sunyali ke kera kafiri bora dina kono ni nya qawariju katasirai wal mu'tazilatu me mu'tazilaw yukhrijunahu min ad-din lakin la yadkhulunahu fil kufri mu'tazilaw kabaira junubu tigi ulubu la bodina kono miti do kafiriya fanala mu'tazilaw anko khawariju bi ike kafiriye ubi bo dina kono kabaira junubu tigi me mu'tazilaw uluba foyima ko yibora dina kono me uti do kafiriya fana kono ube munfo innama yaquluna huwa fi manzilati bayna manzilatayn mu'tazilaw ba fode ko ibe do yoro fula ani nyogonce ibora dina kono ne imake kafiri fana ima do kafiri fana la ibe do yoro fula ni nyogonce do yoro fula ye jumae la huwa mu'minu wala kafiru mu'tazilaw boro kabare jinu tuyi ibora dina la ne ima do kafiri fana kono ite mu'mini ye ite kafiri ye ibe kafiri ni mu'mina ni nyogonce kabaira junubu tigi mu'tazilaw ka aqida fulen ni ite mu'miniye ite kafiriye ibora dina kono de neima do kafiru fanala me ite konte mu'minu fanala ibe mu'minu kafiru nyogonce haja majhabuhum wa huwa majhabu mubtadi ninde qawarijun ni mu'tazilaw ka tasira min fulen ni bidiya tasira de ni mi tiri min fulen ni kabaira junubu tigi ka tiri min fulen ni qawarijun mu'tazila bolo qawariju ko kabaira junubu tigi jinya kiru la ibora dina la ye kafiri me mu'tazila bolo kabaira junubu tigi jinya ka kiru la ibora dina kono me ma do kafiriya fanala ite mu'miniye ite kafiriye ibe mu'miniya ani kafira ni ngonce me ufula bellagara kiru la mu'tazila ko ni kabaira junubu tigi qawariju bolo kabaira junubu tigi ibe dume jahannaba kumrite bo mu'tazila fana bolo la gara kiru la ine qawariju be keleni donna jahannaba ite bo ayuka majhabu famu ukatasira yeninde nin tasira ni nyebidiya de mukhalifu li adillati nin islamiya sariya ka dalilaw be nyogon soso o mukhalif lima huwa alayhi ahli sunna wal jamaa qawariju ni mu'tazila katabolo min fulani nye abe ahli sunna wal jamaa katasira fonko nyogonya
وسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال من سبب جمانين الله خوارج المعتزلة ويما سرنا دليل ود تاچولا يما سرنا دليل ود تاچولا حيث اخذوا ادله الوعيد كان كريم دليل منن نانا كان كريدكا ولو ولو دتا وتركوا ادله الوعد دليل منن نانا كالله دنيمان ديما لا غرا ولو ولو توي دليل منن نانا كان كريدا يه معتزله خوارج ولو دتا mais della munun nana fana kallahi du nyuma fo moye ala kutalay lagara uye wulutoy ninda ya suru kat tasira min fulay ayusuru misali la qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hadhihi min adillati alwa'd ni aya min fulay ninye lahi du nyuma min dira ala sosolawma oyo oddelilay دلت على أن العاشر الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر ni aya min fule ninye dalilai kairana ko ala soso lami ni ka ala soso millase fulankafoya degerema ika ala soso millase kafira degerema annahu marju lahu almaghfira ko ambala ka ya fajigi la gara o mu'arridu li wa'di wal uqubati awa ibese kala jaba fana aya en kore munye ala ko inna la yaghfiru an yushraka bihi ni mo min ya fula nafara alaka isara fulan kafoyaka ala ta yafi ma la gara wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha me junubum min te fulan kafoya bo junubum min te fulan kafoya ni ala bo ya fa mo la gara min yijia bon ne aya min fulen ni bagali bala kankari mada bala lahidu nyuman do bala fana bagali yero jumay ni mo min sara fulan kafoyaka ne alate ya fima lahidu nyuman yero jumay ne mbe ya fa mo ma junubu min te fulan kafo mbo ya fa mo ma min nyinjia me qawarijul mu'tazila hulule yero jumanta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ulu yode takabara kenai o yaghfiru ma duna zalika liman yasha uyo toy imota uka binyoro do fule ni ubinna ni yorola uka binyoro do fule ni yorola fa ija jama'ati bayna qawluhu ta'ala ni faram karalige ni faranyogonyake alaka kuma nunu nu faranyogonka wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada aya minnana konni mugo ni ala soso ye chiden soso jahannaba tasuma de biye ibe duma kono abada من أخرج بجاهرها كفر بالماشية مطلقا بني آية من فلان نيسيسا ni mɔgɔ min ye nin aya minana jahiru ye jahiru kɔrɔ ye mun ye aya in nana na cogo min na ni e ye aya in kɔrɔ kɛ o ye ka taa dɔrɔn ala tuli ni ye aya in ta a nana cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ye ala sɔsɔla ye e b'a bɛɛ kafiriya i b'a fɔ ala sɔsɔla bɛɛ ye kafiri de ni ala ko wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fi abada ni ye nin aya ta jahiru ma ala sɔsɔla bɛɛ b'a bɛɛ kafiriya parce que ala ko de ni mɔgɔ min ye ala sɔsɔ i ye ciden sɔsɔ jahannaba tasuma bi ye i bɛ duma kɔnɔ abada ni mɔgɔ min ye nin aya de ta ka jahiru ta ka baara kɛ n'a ye e b'a fɔ ko ala sɔsɔla bɛ kafiri wa ni ala sɔsɔla ala sɔnna donna tasuma kɔnɔ i tɛ bɔ fana ni aya ta jahiru ma man agaja bi jahiriha ni ata jahiru mais aya wɛrɛ bɛ yen من أغجى بجاهلها كفر بالماشة مطلقة وإن أردها إلى قوله تعالى من مؤمن آية يسجي كتا ألك كماما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مؤمن آية يسجي كتني آية ما تبين له الحق تنيا ببانجيه وأنه لا يخرج من الدين تنيا بنا بانجيه كافو آية يمين فوقف ومن يعص الله ورسوله فإن له النار جهنم خالدين في أبدا نينا أني آية فرنيونك ني ألاكو إن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تنيا بنا بانجيه كافو جاء آية من كوني مغمين على سوهي تشيدن سو جنبات تاسما بيه إبه دوما كونو
akambe de ni ala soso minye fulan ka foya kumba bay mais ni ala soso min te fulan ka foya kumba bay yomal kama don o tigla mo be ala ka jen koro o te dume jahannaba kono o be ala ka jen koro no diara adiara ala be ya fama na ma dia ala ba do jahannaba kono na ka junubu hakke janna ka bola abe bo walakinahu mutawaidu bin nar mais ayayin koni ayet kankari daye katasuma bilanye isa kafara lahu mais tasuma ko min fora ka kola ni adiara ala be ya fama wa isa ajabahu na yi ala jia ala ba la jaba faqad yati alaihim mukaffiratu fi dunya awa nin tigila mo fana junubu tigi kabari junubu tigi junubu yafa ko do be se kana ima jiya kono ki ka junubu yafa aw ajabu fil qabri ube la jaba be se ki soro kaburu kono la jaba min bi ka junubu yafa to kaffiru haji sayati ube la jaba do be soro kaburu kono la jaba min be nin junubu yafa ni yoro fana la shaykhul islam ibn taymiya junubu yafa sababu munun be kabaira junubu tigi limaniya dunkenu mununya junubu ke junubu yafa sababu ayetanfo kominta yorola ninkon kan nimbe do dersu yere ante sekata yorola sino ayetanfo mununye junubu yafa sababu ye nube ke sababu kabaira junubu tigi ka junubu yafa monsieur sal fawjan yu do defo ako junubu yafa sababu do be soro ibolo jiya kono munun buka junubu yafa ube ala be se kala jaba do shima kaburu la jaba shima boyi ka kaburu la jabai ni ka kaburu shigi mbena bayoro yoro abika junubu to se kaboila awul mukaffaratun kathiratun wal mukaffaratun kashiratun shawsalu fawjan ko junubu yafa sababu ukacha yobo tala bi masaibi junubu yafa sababu dobe ala be se ki ila jarabi masiba do jinya kono yobo tala bi uqubati fi dunya junubu yafa sababu doye ala be se ki ila jarabi ka jiya ka janga kataw do la suma aw yu'ajjibu fi qabrihi wa bi ala bi la jaba ika kaburu kono aw yu'ajjibu ila yawm al-qiyama wa bi ala bi makono qiyama keneka ala bi qiyama kene siranya do la shima ki ka junubu yafa wa yakunu tahta al-mashiya ebe ke ala ka jende korolla gara ni nyaka bare junubu tigi haja majhabu ahli sunna wal jamaa aw ninde ahli sunna wal jamaa katasirai وهذا هو الفرق بين الصواب والأركان أو فرنفانشيا من بي لمنيات تيجي ونيجونشي أني لمنيات جونشي وفرنفانشيا فلنين فمن ترك شيء من الأركان فإنه يكفر نمو لمنيات جونشي كلن ني لمنيات جونشي نيا توي يبقى كافريا أبنو مثالي لا من جهد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر نمو من التوحيد توي يفلنا فرعلك إبه كافريا لأنه ترك أركنا لأولا بس أي اللي منيا جونسين فلو يو توي كبا لمنا جونسين فلو دي كاللي مناني علي توحيدي كفلان كفيا توي من نمو من التوحيد توي أي فلنا فرعلك إبه كافريا بس أي اللي منا جونسين فلو توي ومن جهد أحدا ورسل يكفر أحد ورسل يكفر تشيدن كله نمو من بنا تشيدن كلمة تشيدن دوما يبقى كافريا لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام بس الإسلام جونسن دوتوي ومن جهد الملائكة يكفر نمو من ملكان ننكريا يكافريا ويخرج من الملة يبقى بدينا كنو نيم ملكان ننكريا درو يبقى كافر ودينا كنو ومن كفر بالباس أو جهد لجنة أو النار أو صراط أو الميزان نمو من كافراني ساكا كنوية وبي أرجانا ننكريا وبي تاسما ننكريا وبي صراط من ننكريا وبي ميزان ننكريا أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة وبي في ko munun sabatira lagara ko munun sabatileno nuyu dola kelen nankariya fa innahu bijalika yakfuru ebe ke kafiriye ni o sababuye li annahu ankara urukuna min arkanil iman parce que yel iman ya ka jonshen don nankariya kazalikan man jahada al qadara abu tugula latige ni mo min yan nankariya wa qala li amru anufu iko ko bake ka kenu yere tende
wala mu yasbiqu khadaru ikol la tige ma ke konye ko yere de be kenu yere ye lam yasbiqu khadaru min Allah la tige ma ko kabo ala fe inma hiya al musadafatu wal umuru bisudufa iko ko keratende ko be keranu yere tende walaysa hunaka khadaru la tige te kama yaqulu qulatul al mu'tazilati qum mu'tazilaw munun dante melendo ubo fo chogomi fa innahu yakfuru aida ni mugo min ni akhira sugu fana bila ibe kafiriya la tige ni yan nan kariya ibe kafiriya li annahu jahada al qadara parce que yalla tige na kariya amma man taraka shay'a min su'abi min liman yatige udo ni yo ode toye fa inna haya yanqusu imanuhu nin tigila mugo obika liman yade nagash amma an yakuna naqisa likamal alwajibi imma ikalli man yaka wajibi dona naqasini ibolo aw naqsa likamalihi almustahabbu ubi kalli man ya mustahabbu don naqasira ibolo lakinnahu la yakfur bijalika me ite kafir yakone ite kafira no kone wama dalilu ziyadatu wa nuqsan fil iman bo yala delay dumay ka folli man ya abe jidi abe naqasi bo adonna sisa folo la fawjanu fule ka yirawula ni mugo ni koy sunna mugo de ahli sunna wal jamaa aqidatu ahli sunna wal jamaa mugo mu'mini be se kake naqisul iman kabayra dirbu tigi mana anya fo chogome ala ye kodo wajibi ka eye wajibi intoye ubi ala ye kodo haramu ka eye haramu intoye ima bodina kono de amba fo ana ma ko mu'mini min kalli man yar naqasilendo ube amba fo ma fasiri me ima bodina kono mislamiya jonsen kele ni yon nankariya ibora limaniya jonsen kele ni yon nankariya ibora dina kono ahli sunna wal jamaa ka aqida fule ahli sunna wal jamaa ka aqida parce que ahli sunna wal jamaa ka aqida be damina arkanu limanu indela mumbi bo silamiyala minti bo silamiyala adode fula bolo yade limaniya johnson weron kele ni mugo mi nyon na kariya tigi bora o bora silamiya kono me limaniya johnson woro sabati lembe mugo min bolon amon nan kariya mabba oma aye haramu ko minke aye wajibi munun toye o tigila mugo amba fo fasigide ama boddina kono wo limaniya ahli sunna wal jamaa bolon limaniya be jidi abe nagashi o della fana jumay amma dalilu ziyadatu fa qawluhu ta'ala dalla minna na kulli man yabe jidi alaka kuma innamal mu'minuna alakum mu'minu haqiqaw yumude alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wuludedo nuyu hakili jiga alala ube nuyu ala kofo udusukum be shira alanye wa ijatu li atalihim ayatuhu jadatuhum imana ni alaka aya kaloka dro o be do fara ukalli maniyaka de lata yoro fule qur'ana kono kolli maniya be jidi yoro juma jadatuhum imana ni qur'ana karluka dro be do fara ukalli maniyaka fadalla ala anna al-imana yajidu bi shama'il qur'an ni ni dalila iranna ko qur'ana be jidi limaniya be jidi ni qur'ana lameliya ni qur'ana me o be limaniya jidi o de la wore jumaye wa qawluhu ta'ala ani alaka kuma masamin kortalendo wa izama unjilati suratu faminhum man yaqulu ayyukum jadatuhum hadhihi imana munafiqu ka kibariyala ala ko ni qur'ana ayat qur'ana sura do jigina ko munafiqu ba fo nyogonye ko awula ni aya ni sura ye do fara donkal limaniyaka ni aya ni sura min jigina aye do fara donkal limaniyaka ayyukum jadatum hadhihi imana donc ni fana ya iranna kolli man yabe jidi awlan ni sora ye joka donc liman ya jidi famal ladina amanu alakum mu'minu liman yara fajadatuhum imana wa hum yastabshirun mu'minu liman yara sora injidi ne aye do fara wulu kalliman yaka ubenni sonja dalla ni ayade dallaira على أن الإيمان يجيد بالنزول القرآن وسمائه وتدبره نآية يا إيرانا كل من يبجيدي نقرنا جغلية
limaniya be jidi ni qur'ana meniye limaniya be jidi ni qur'ana takasiliye ni qur'ana takal limaniya be jidi kama fi qawlihi ta'ala qum abi alaka kumala masamin korta leno wama jalina ashhaban nar illa malaika alako tasuma dunke mo munumbe malika munumbe tasuma korosilila ko alemu ke foye ni malika wute wama jalina iddatahum alamu ka jate ke foye illa fitnatan lil ladina kafaru foka mo la fitna mo mununya kafiruye laysa yakhina alladhina utul kitaba kitabe dira munumma ulu fanana dankan yasro wa izdada alladhina amanu imana della fula yande ana mo jidi mo munu fana liman yara ana do jidu kal liman yala fadalla ala anna al imana yajidu bi ta'ati wa tasdiqi nim fana delula iranna kulli man yabe jidini ala batoye ani ala ko cinya tigali ni ala ko cinya tigila ni man yabe jidi wa man ghusan min liman yanqasili fa inna kullu shay yajidu fa innahu yanqus della jumambe kulli man yabe naqasi afulu fingo fembe jidi abe naqasi wa kullu shay qabila li ziyadati fa innahu qabilu li naqsi ko ni ko abe jidi li min abe jidi o ko masina be naqasi fana mina o fana be abe naqasi haja min nahiya ni nye fandoye wa dalla alayhi qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi sahih awa ciden ka kuma yen ni nyiranna hadisa sahalen kono inna allah subhanahu wa ta'ala yawm al qiyamati yaqul ala qiyamat do ala bafo ukhruju minan nari man kana fi qalbi misqala habati min khardal ala bafo malikawiye aye mogo bo jahannaba kono habati khardal fen kise misemani de do da fimando tulube boala abe komi akise be komi habati sauda inte abe bo kungo kono na dela farama yoro wula jibe da yoro mununga kachaya abe bo o jida yoro kerefera wudela afen kise fimande do folola muso tumbe afen kise uba goshi ka bo ka ke sabune komi kulkuru sa ewa kabakuru sabuni be chokomi folola muso tumba leke sabune fimando kirkiri akise be komi habati sauda qardal yo ode ala ba fo yomal khama do nana harisa sahlen kono o fen kise fima fitini nyogona limaniya be mu'min bisukun kono ala ba fo malika we aye wulu bo jannaba kono fa dalla ni nyayiranna anna al imana yanqus ni nyayiranna kulli man yabi naqashi hatta yakuna ala wajni khardali ni nyayiranna liman yabi naqashi fo abeke o fen kise mani kise nyogona e fil qalbi bisukun kono ni hadisa ya yira ilim limana be naqasi dusukun kono fo abeke fenki se misemani nyogona yi dusukun kono wa kadhalika qawluhu ta'ala abo chogola alaka kuma hum lil kufuri yawma yaj aqrabu minhum lil iman alako ulu munafiqu ka kibariyala ako ado uni kafira de kasuru kateme limaniyaka dalla ala anna al iman yanqus hatta yakuna aqrabu ila al kufuri ni aya fana ya yiranna kulli man hada maden kalli man yabe naqasi fokati surnya kafiriyama ikalli man yabe naqasi fokati surnya kafiriyama wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ani ciden ka kuma man ra minkum munkara falyughayyiru bi yadihi ciden ko ni mo minye kokono nye ayele mani bolay fa illam yastatiya fa bil lisani ni bolo maseka min yelema innen ka yelema fa illam yastatiya fa bi qalbihi ni ne maseka min yelema iddu sukun ka yelema wajalika adyaful iman o de liman yalla fulanya dalla ni hadisa yadulula iranna ala anna al iman yadaf kulli man yabillah hadisa yadulula iranna kulli man yabillah ay yanqus ko ben naqasi fal iman ijja yajidu bitati wa yanqus bil masha wala liman yabjidini ala batoe liman yabin naqasini ala sosoy nim fana dona ewa ahli sunul jama ka qida nim fana anye ewa sarahu inna aya famu anye ko fula famu sarahu inna ko fula folo fo iti bo islamiya kono fo ni ilimaniya jonsen woro ni yo kelen nan karya o de bi bo islamiya kono mais ni limaniya jonsen woro nda fale mbi bolon ewa ni ye kabaira junubu ke ube yela ka wajibi do toy iye islama fasiki de iye mu'mini fasiki
ima bo silamiya kono ahli sunna wal jamaa ka aqida folo yoye anye min soro sarahu la kele fulanna anya soro sarahu kono ahli sunna wal jamaa ka aqida don limaniya bin naqasi limaniya be jidi limaniya bin naqasi abe jidi parce que bida siraw boro firqaw do bolo limaniya ate jidi ate naqasi murjiya fule ulu bolo ni idusukun koni abi dusukun koni kono doro ko ala be abana dolomi kana sallire kana foike murjiya bolo ibe arjanna kono ulu bolo ikadda ala la idusukun kono doro ya banne ulu bolo hari ewa firauna ewa abu talib nunu nimbe mu'mini tanka bidusukun kono ko ala be doro banna hari ni ma barake ikalli manani jibril ni ewa mun kayla kalli mana be kalani donc fo nunun ka famu mi ahli sunna wal jamaa bolo limaniya abe jidi abe nagash abe jida abe nagash abe jidi ni ala bato abe nagash ni ala soso o ko fa ko qawluhu wa rikanuhu shiddatu abe na do limaniya jonse wore no faram fansala sisa ako na ko limaniya jonse ye woro de ay daimuhu allati yaqumu alayhi limaniya ka piyon abe jo mununka o yafqudu bi faqdiha ni o te limaniya te aw yafqudu wahidun aw bi faqdi wahid minha sittatu arkan aw faqdu wahid minha ube nikele ni ammankiray limanati bolo ko o ye joliye sittatu arkan ko o ye piye worode wa hiya al awwal an tumina billahi limaniya piye folo na jonsen folo ye jumaye ni abi bolo ibe dina kono na ti bolo ibora dina la a folo munye antu min billahi fa rukunul awwal huwa al-iman billahi limaniya jonsen folo o ye kalimanani alay yasmalu anwa'i tawhid anwa'i tawhid salasa nin ko kalimanani alay abe tawhidi kalite sabayinta الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد يكدالا ko alam masammin korotale masammin senale korotale akelem pewde do ale ala de ni danfe akelem pewde do ni danfe mbuka haju nyinafe la sharika lahu fi rububiyyatihi je nyogon tala akadalila wala fi uluhiyatihi je nyogon tala akabatola wala fi asma'i wa sifatihi je nyogon tala akatogona kamman kutula bon ni nya folo limana jonsen folo fule kal limana ni tawhid kalite sabaynya tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid asma wa sifati nko kitabu dobe nani na faraka nu ko kal limana ni alay fennani al imanu bi wujudihi ikadala ko alabe al imanu bi rububiyyatihi ikadala ko ala de dali masale de danfe bedda al imanu bi uluhiyatihi ikadala ko bato masay alade akelem pewde kanka bato ciela mabbe ki akelen kene bewle nanina al imanu bi asma'i wa sifatihi ikallimana na toguye ana kamman kutu ninye jonsen foloy asani fulanna al imanu bil malaikati kallimanani malikiyawye limana jonsen fulanyawde wal malaikatu jamu malaki malika farale nyogon kada jamu de yoye wa asluhu malak summa suhila alesiri de malak bitasdidi ka harafu ingelaya summa suhila wa khila malaku o kofu ya noya ko malaku wal malaikatu khalqan min khalqillah fi alamil ghaibi malikaw yaddan feunde kabo alaka dan feunda dan fe munu nu ulu ye danfe unde munum be qaybula nuteye nube dogola nuteye khalaqahumullahu li ibadati wa li tanfiji awamirihi alay malikawda ala batolide kama anuka alaka nyamar kaumbo ashrafe subhanahu wa ta'ala fi mulkihi akamara lila wa hum asnaf malikaw fanaye noniya chamande kalte chamando kullu sinf lahu amalu muakkalun bihi noniya be kalte be bara do de bu bolo ni alayo o bara ko din umma wa yaqumu bihi nube jonai
la yasuna Allah ma amrahum malikaw ni ala nyamar ni minyo te ala soso wa yafaluna ma yumarun ala nyamar ni minyo bode ke faminu man huwa muakkal bil wahyi malikaw dobe ala yudu bila wahaw kodela wa huwa jibril alayhi salatu wassalam wa ya jibrilay wahaw kode babule boloka wahaw jigin nabi nyimauka wa huwa asraful malaikatu awa jibril ide fanaye malikaw be korta lenye ale fana de korta leno kateme nabi nyima beka wa huwa uruhul amin ale de toy ko uruhul amin shadidul quwa ale de toy ko min ka fanga ka giri wa minhum man huwa muakkalu bi hamlil arsh malikaw dobe ala yewlu bila kala resideta ulu kabare de la reside be ulu bolo alladhina yahmiluna arsan wa man hawlahu ala yewlu fo qur'ana kono munum be la resita ani munum be la resikrefe qala ta'ala wal malaku ala arjaiha ala ko ayawre kono akum malikaw be la resikrefe rawla wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yawma yaji samaniya yawmal qiyamah don ala kal la resibe malika shegi deka malika shegi la resibe ulude bolon al arsu huwa ajamul makhluqat la resu fana alede kabbo katime ala kadam fembeka wala ya'lamu ajamuhu illa Allah wa jalla mughsite la resu bonyado ni ala yerete yahmiluhu al malaikatu malika ude bata wa haja dalilu ala ijamil malaika nim fane dalilaw yiranna kom malikaw fana kabbo wa ijamu quwwahum ni yayiranna kom malikaw ukafanga kabbo wa khalquhum ni yayiranna kom malikaw danchogo akabbo qala ta'ala alako masamin kortaleno alhamdulillah fatiri samawati wal ardi alako tanubi alay masamin sankabada ama misaliyata yorola kaduma koloda ama misaliyata yorola ja'ilil malaikatu rusula alede alaika malikaw ke cidon nye ulul ajnihati malikan nunun ni kama dunke undo masna malikaw dobe kaman fula de bola wa sulasa malikaw dobe kaman saba de bola wa ruba malikaw dobe kaman nani de bola yajidu fil khalqi man yasaw malikaw la aban labe malikaw doka kaman malikaw do dali jidi kateme doka min dali jidi alajiya inna allaha la kulli shay'in qadir ala bisifin bela fa minhum man lahu 600 janaha malikaw dobe kaman keme woro de bala ka jibril alayhi salatu wassalam jibrila komi jibrila ala katanuna kisibaka kaman keme woro de be jibrila la fala ya'lamu ijam khaliqatuhum illa allah malikaw kadali bonya mo shitaro ni ala yerete subhanahu wa ta'ala bal ibadu mukramun malikaw ye jonde jomunun kabo la yasbiqunahu bil qawli malikaw ta ala koni kuma ye wa hum bi amrihi yamalun malikaw be barake ni ala kan yamar kande minhum al muakkal bil qatar wan nabati malikaw dobe ala ye ukabare jumandira uluma min sanji kishe munum be tolli sanji min bena ani falen few malikaw dobe sanji koni falen few ka kibariya de bo bolo woye jonye huwa minkail sanji ko ani falen few ko obe minkail bolo o minhum man huwa muakkal bin nafq fi suri malikaw dobe bara jumandira uluma ka buru finye lile bara dira uluma wa huwa israfil woye malika jumaye woye israfil yanfuq fi suri alebe fu ewa buru ala aleba finye fayahliku kulla shay qala ta'ala fingo finni aleye buru finye ni jiya wuliliye danfe be jiya kono abebe halaki abebe sa alako masamin korta lendo wa nufiqa fi suri alako israfilu aye finyeli ke buru kono fasayqa man fi samawati wa man fil ard illa ma sha Allah danfe be sankaba wolon fulala danfe be duma kolon fulala abe sara fo ala yere jenane munun kanasa summa yanfuqu fihi marrata thaniya o ko fi israfilu be buru fiye fulana fatatiru al arwahu fi ajsadiha na yafiye fulana te hada madon ni la sagolende be israfilu ka buru kono fulay folo finyeli folo jinya de be wuli fulana na yoke ni ma fen ni ma fe be idalembe yoro mi dugu jukoro
i ka nin bɛ buuri in kɔnɔ i nin bɛ pan ka bɔ buuri in kɔnɔ ka taa dɔ i la summa nufiqa fihi ukhra o de nana aya kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ fiɲɛli kɛ siɲɛ laban na fa ijahum khiyamu yanjuruna hadamaden b'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ u ka kaburu kɔnɔ u bɛ jɔ kiyama kɛnɛ kan n'u bɛ kiyama kɛnɛ kan kow lajɛ tatirul arwah min al qarani ni sarafilu ye buuru in fiɲɛ n'u bɛ pan ka bɔ buuru in kɔnɔ wa huwa sur ila ajsadihim n'u bɛ pan ka bɔ buuru in kɔnɔ ka taa don farikolo la wa tadkhulu fiha n'a panna ka bɔ buuru in da fɛ a bɛ taa dɔn a ka farikolo in na fa yahayuna bi idnillahi hadamadenw bɛ ɲanamaya ka bɔ u ka kaburu kɔnɔ ni ala ka jɛ ɲɛ summa yashiruna ila al-mahsari o kɔfɛ u bɛ taama ka laban ka taa kiyama kɛnɛ kan u tɛ bɛ taa fɛn fisɛli kɛnɛ kan o minnu man huwa mu'akkalu bi qabdi al-arwahi inda nihayati ajaliha awa malikaw dɔ bɛ ka limani malikaw nin bɛɛ bɛ dɔ kɔnɔ dɛ malikaw dɔ bɛ ala ye olu ka baara kɛ mun ye n'u minali ni n'i ma fɛn min ka saya wagati sera a bɛ t'i nin mina wa huwa malakul maut o ye malika juma ye u b'a fɔ o ma ko malakul maut ko saya nin mina malikiya qala ta'ala ala ko masa min kɔrɔtalen qul yatawaffakum malakul maut ala ko mahamura fu ye nin mina malikiya saya malikiya o de b'aw faga alladhi ukila bikum saya malikiya min ni ala y'a ci k'a ka fatulu kibariya dama summa ila rabbikum turja'un o kɔfɛ a bɛ sagi ka taa tigi ala ma wa ma hu awanu min al malaikati mais malakul mauti a kelen tɛ ni mina de dɛmɛbagaw b'ale fana la ana ka jama de don ana ka dɛmɛbaga de don o de la ye mun ye tawaffatuhu urusuluna wa hum la yufarrituna ala ko ni mɔgɔ min ka lajali sera i ka nin bɔ wagati sera ko ale ala ka cidenw k'u bɛ nin mina k'olu tɛ faratu dɛ ni min saya wagati sera dɔrɔn ne ka cidenw bɛ t'i nin mina malakul mauti ana ka jama yani awanu malakul mauti kad ewa deme bagaw de do o minu man muakkal bil ajinnati fil arham malikaw do be an kalli mana nuye ala ye mundi uluma ala ye uluka bara ye munye ewa demmin be dem fitini kono la ni muso min kono ma do demmin bi kono malikaw do be ale ka bara fana be ye ode qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisini nema baka inna ahadakum yujma khalqahu fi batn ummihi 40 yawman nutfa ciden ko dola kele ala ba dali faranyogon ka abba kono tilebi nani ye maniji summa yakunu alaqat mislu jalika o ko fe inake joliye tilebi nani wore summa yakunu mudghata mislu jalika o ko fe onyogona tilebi nani wore inake sogobuye summa yursilu ilayhi almalak o kofe alana malika ci demma kono la kata hadisa labanna wa min man muakkaluna bi hafiji al-amal malikaw do be alaye uluka barake munye ka hada madun ka baru koloshi ka hada madun bi hafiji amali bani adama ulu yede ka hada madun ka baru koloshi o de lay munye qala ta'ala wa inna alaykum lahafijina kiraman katibina aw ala ko ne ala de yen aka kurusi ba ne ala ka kurusi bagaw ba aw fe aw no fe munu nye sabeli ke bagaw sabeli kela bawye sabeli kela baw sabeli kela baw munu nye malikawiye ulu fana baw no fe baka baro kurusi baka baro sebe yula jamunakum bil layli wan nahari aw ulu baw no fe de suni tilebe baw no fe qala sallallahu alaihi wasallam ciden fana ko yataakhabuna fikum malaikatu bil layli wa malaikatu bin nahari ciden ko akotile malikaw ani sufila malikaw o be nyogon fale awla wa yastami'una fi salati al-fajr wa fi salati al-asr no be fara nyogon ka nyogon soro fajri salli waqti de ani la gasara salli waqti wa yashhaduna lil musallina inda Allah o be ta seriya ke salli bagawiye ala fe antigi ala anna nula ku to salli lera anna na waqti ma nyu to salli la sisa fana anyu to salli lera وبتا سيرك سالي بغوي على في سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسعودا نند قصو على فجر سالي يسالي دي ملكاو بسيري على ملكاو بسيري ملكا منون بي نيغون فالي هذا ما دينا سوني تلي وبي نيغون سرو لغا سرا وقتي داني فجر وقتي
ay yahduruhu malaikatu layli wa malaikatu nahar fajiri salli tile malikaw anu sufila malikaw ubebe hadara ala wa minhum man huwa muakkalu bihi fi bani adam min al makari awa malikaw fana dobe uluka bare munye ala uluka barake ka hada madende koroshi donc ko jugo kani soro ko munum mani uluka ni soro yahfajunahu min al afat ubi ikoroshi kabo banawma wa min al adai ibu koroshi kabo juguma wa min al hawam ibu koroshi kabo duguma fewma hawami yede nyina una nyogonaw ewa nyina una nyogonaw zonzani una nyogonaw tinwo fenyu ofen suguye uba fulu de hawam malikaw do bilalembi no fe min bi koroshi kabo uluma wa min ashibai ani waranin kalaw ulu ewa ubi koroshi kabo ulu fanama wa min al afayi munye sa belebele baw wali hayati ani sa mishenu malikaw do fana be ulu ka bara yede ka hada maden koroshi kabo nin tora fe numa pour ikanu soro ma dama lahu baghiyatu haya tito ikanyana mayala ni tobi kanyana mayala ni malikaw fana bi nofe fa inna lahu malaikatu yahfajuna min al-aqtari ka toto ikanyana mayala ni be jian kono de kono malikaw do de bi nofe ni ko munu nye danger ye ko munu mani nubu koroshi kaboma yanamu baina shibai wa baina al-hayati fil barri hada maden do be sekata kungo kono na dola ibida ka sinogo wara uchela kungo kono na dola ibida ka sinogo sa uchela man alladhi yadfa anhu al-hayati wa shibai wal hawam nibo o kungo kono na minna ibe e wa sa uchela ibe wara uchela ibe kungo kono few duguma few uchela jombi kishi kabuma jombi kishi kabo wara nunuma kungo kono na jombi kishi kabo sa nunuma kishi kabo duguma few munuma kungo kono na ma hum malaikatu sakkarahumullah subhanahu wa ta'ala malikaw do de farlem bika malika munu ni ala yu kolo masami senale na korotale qala allah fihim ala ko malikaw kibariyara lahum muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfajunahu min amrillah ala ko malikaw do be nyogon fale yela do be inye do bi kofe nubu tanga ni ala ka nyamaru kanye ay bi amrillah nubu tanga ni ala ka nyamaru ye haula yahfajuna bani adama awa nim malikaw nunum be hada maden tanga wi koloshi min al makari kabo fenjuguma wal aqtar ani kom nunye danje kowye ila an yahina al ajali fokata ika wakati se fokati ka saya wakati se fa ija hana al ajalu ni ka saya wakati nana takhallaw anhu ko min be ki ka saya sababu bi boyna ce ni ka saya wakati nana ko min be ke faturi sababu ye ibe bo ina ce fa waqa ma qadara Allah lahu min al maut ala ya saya millatigiye woni soro awli isabati ubi ala ya ewa masiba millatigiye ko aki soro ubi boyna ce abi soro allati tufdi ila al maut masiba min bati illa se sayama ibi bona ce ni ka saya wakati nana ni malika munum bi kolosi ko min be ke sababu kele fatu na nya siri madrobi boyna ce abila fatu a ube masiba min bi soro o de be ki ka fatu li sababu ye e kala jari surnyana no masiba nye siri madrobi boyna ce o bi soro i ka fatu li sababu be boala wa minhum malaikatu muwakkaluna bi tanfij al awamiri fi aqtari samawati wal ardi awa malikaw do fana be ala bolo ulu chilende do ala yulu ka barake munye ube ala ka nyamar kaunde nyanabo sankaba kerewula ani dugma kolo kerewula la ya'lamuhum illa Allah subhanahu wa ta'ala malikaw jate hakenu chaya mugoshito uludoni alate masami senale no masami korotane no malikaw de be ala bolo koko beke jinya kono sankaba kerewula dugma kele kerewula malikaw de be ala bolo munum ba nyanabo minhum malaikatun yatlibuna majalisa dhikri awa malikaw be ala bolo ulube jikiru yoron sigi yoron munu nye jikiru be fo ala ko be foye derisu be ke malikaw do be ala bolo ulu fana ka bara ye wode wa yahdarunaha ubena jikiru yoron wala ubena wajulu yoron ubena kala yoron wala kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi ala ka cide nya fo chogomi ma astama qawm fi bayti min buyutillahi ciden ko mugo suma fara nyogon ka so kono ala ka so dola min ye misiru wure
يتلون كتاب الله نابي على كتاب كلا ويتدرسونه بينهم ناباك كنيون كلا على كتاب الله إلا نجلت عليهم السكينة أو فحكل الشيء بجيغا أوكا وخشيتهم الرحمة نيما بنا كأو أنتوري نيما بنا كأونتر كبري أوكا نيما با أو داتو على كنيما وباو داتو وحفتهم الملائكة ملكو بنا كو كولي ملكو بنا كولي أولا وملائكة سياهون في الأرض أو ملكو فنبتام دغو كل ركادرو يتلبون هلاخ الذكر ويشهدونها نو بالذكر يرون ذكر جمع من بالذكر فو جمع منو سيغلندو ولو فنا بودي نيني نو بنا حضري كسريا الله ملكو فنبي الله بولو ملكو دو بي الله بولو بارا يودي نين ذكر نا نيغنا امبي الله دلانكا جمع كويه نو نانا نين ذكر نا نيغنا ni au sigirate hakili sigi bena jigawuka ala kan nema bena kaw anture kabri auka malikaw bena kaw koli fo kata abba kata hadisa Allah wana malikaw ubeta ala be malikaw nyinika awa ayen ka jon soro chogodu uba fo antiga la nyang ika jon soro bi e ala kasu ibe e ala kosuma ala ba fo ibin kosuma ibe sira munye aw ba fo antiga ala besira jahannaba ne abafu yenka jahannaba yewa malika bafu ma yede nutu nyaye utumbesira kateme sirenya folo min bopolo ewa ala bafu nka jomunu nayu soro benne ala kosuma ube munyini malika bafu be arjanna de ni ala bafu ya arjanna yede wa malika bafu ma arjanna yede nutu nya arjanna ye utumba kanu kateme kanu min bopolo ewa ala bafu malika nyake sere ninja makulu ni ala ya faruma aw malikaw ba fanti ala mogodo tumbe ale tunde jamai na de me afana temetode de doro ayu soro e ala ka soko kosuma nanu ka dersula afana sigira ka faruka uba jora ko lamme ala ba fa ya fo fana nya farama nunu nye mogode u ka sigi nyogote kunangoya ala kan ka jamo ke oye wala ya'lamu al malaikatu wa asnafuhum wa usafuhum illa Allah mo site malikiyaw ka kalite wudo anu kam man kutuda ni ala yirete lakin ma ja fi nusus alquraniyya min nana qur'ana kolongula wala ahadith nabawiyya sahiha min nana ciden ka hadisa sahalewun kono asbatinahu wa taqadinahu ambo sabati ambo sira andu sukun kono wa ma lam yuzkuru lana namsuku anhu alama min fanye malikaw ka kibariya min fanye amu kam man kutu min fanye ciden man malikaw ka kibariya min fanye hadisa sahalena amu man kutu min fanye ambanyire mina kabwama wala nebu hasu fiha anta fu kambo nyanyini yere anto fese kambo nyanyini li anna haja min al-ilmi al-ghaibi parce que malikaw ka kibariya ko dogolen ko de do alladhi la nadkhul fihi illa bid-dalil ko dogolen mi ni ante se ka doala ni dalilate donc abe comme wakati sera donc malikaw ka kibariya yere mabba woni ala sonna dersuwere ambe kontina ka inshallah subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول باجي كما أن الدين أن كرير أركان الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye alhamisasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahar zulqada minye hijra sankalo tani kelena bisunye okonontonay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani fula
sankalo worona bisunye ofana konontonnai ambe Dawda Bugu Masjid Raja Wambo kono darasube Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono sarahu usulu salas bi ambe yoromi ako arikan al-iman wa arkanuhu shittatu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi ko limaniya jonshew ako limaniya jonshew ko woro de do ikal limanani alaye ani alaka malikew ani alaka kitabu ani alaka cidew ani dollaba ani kal limanani latige a herama ana juguma al-imanu yatawakkan min arkani wa shu'ab limaniya abeddila jonshew de ka adila lendo jonshew ka ani tigew uba fu mi maswab ante munoka fama al-farqu bainahuma me faranfansha jumambe arikanu ani shu'abin faranfansha jumambu no nyogonche al-farq faranfansha minye anna li arikana la budda minha nu ko jonshe fo o kasro limaniya konode la budda fo jonshe fo kasro yede فإذا جال واحد منها جال الإيمان لمن يجوز وورو نكلم وليلا كابو يدرو يكلم منا وليلا جوزن كله نام من كراي بولو درو لمن يوليلا بيو يكلم من يته لأن شيء لا يقوم إلا على الأركان إلا على أركانه parce que fente se ka jo abara fo aka jo a shewndeka femminye jo fende ni shewun ta kurama jo shewun ka te se ka jo fa ija fuqida urukun min arkani shay lam yatahaqqaq ni fen jonse femmin na be jonse wunde ka na ka jonse do mankerata aka jonse do mankera o fem masina inte se ka ke atese ka sabata atese ka ke haqiqai wa maswabi metige munumbe akono fa innaha mukammilatu ulu ben limaniyat dafade me ate komi ni ulu te ko limaniyate faragu min be jonseni swabu che ni jonsente akele na mankray bolo ikal limaniya wulila limanate me swabi ale be se ka manke kalimaniya toy bolo me anagasilen be toy bolo parce que swabu yede ale be limaniya dafade la yajalu al-iman bi jawali shay minha swabi munu fora tige munu fora ku ye limaniya doye limaniya te wuli nulu dora kele muli lay hotel ikal limaniya wuli lakinnaha mukammilatu me ubika limaniya dafade imma wajibatun aw mustahabbat wo swabu munu fana fule ne nyote daraja kelenye limaniya tige do be oye wajibiye ado be oye mustahabuye فالواجبات لكمال الإيمان الواجب منو يواجبه ولبي كالإيمان يا واجبي للتمية والمستحبات لكمال الإيمان المستحب من يمستحبه ولبي كالإيمان يا من يرو حكم من يمستحبه بود التمية بلو واجب به الإيمان يا واجب التمية بلو مستحب به الإيمان يا مستحب التمية بلو فإذا ترك المسلم السيء من الواجبات ni silama limaniya ka wajibi do niya toye aw filu shay'a min al muharramat ube niya haramu kodo ke fa innahu la yajalu imanuhu bil kulliya inda ahli sunna wal jamaa ikal limaniya te wuli ka boye pew ahli sunna wal jamaa fe mana hada made ikal limaniya la ni wajibi do mankera ikal limaniya la ube niya haramu doke ikal limaniya kono ahli sunna wal jamaa bolo ikal limaniya ma wuli ka boye pew walakin
يجهل كماله الواجب أكد دافع من يواجبه أكد تم من يواجبه ولكن يجال كماله الواجب يكلي من يا تملي من يواجبه ودي بيولي تملي واجب لين بيولي أو فيكون ناقص الإيمان أو فاسق إبه كرسا كو يكلي من يا ناقص لين دو وبي فاسقين كما لو سرب القمر أو سرقا أو جنا misali la haramu ko keli misali do jumay mu'miniye li mana jonde ye mais mu'mini ye dolomi ubi ye sunyalike ubi ye jeneyake aw fala shay'an min al-kaba'ir ubi ni kaba'ira junubu doke haja yakunu fa'ila li muharramin wa kabirati min kaba'ir junub etugula mo beke ko iye mogoye iye haramuke iye mogoye iye kabaira junubu doke lakinnahu la yakfuru bijalika me ite kafirana noye wati kafiriya ite kafirana ye ni mogo minye mu'mine limana donye iye dolomi ube ye sunyalike ube ye jeneyake ube ye kabaira junubu doke amba fuye de ko karasa ye haramuke amba fo ko karasay kabayra junubuke meyima kafiriya wala yakhruju min al-iman ite bolli man yakono bal yakunu fashiga ibeke fashigide wa yaqumu alayhi al-hadd in kanat al-mashiyatu jatu haddu be boyla na yasuri ala soso minke haddu bala haddu inde boyla wa kazalika man taraka wajiban abu chugode la ni mo minye wajibi do toy kaman taraka birrul walidain wajibu do toli amisale ay jumay ni mo minye bange bagabatu toy aw sillatul qaraba ube ni mo minye bali masru sinji tungu ni yo toy hajihi wajibatu nunu yelli man yaka wajibi fe ngondode faman tarakaha ni mo minye nunun toy nagasa imanuhu ikalli man yade nagasira wa kana ashiya ibeke ala sosole bi terikil wajibi ni wajibi intole fayakunu ashiyan ibeke ala kotala de imma bi terikil wajib mogo beke ala sosole imma ye wajibi do toy aw bi fi'l muharram ube ya haramu doke mana mu'mini ko ni beke fasigi ni ko fula dola kelende imma iye wajibi do kelen toye iye ko do keli toye ko min yika wajibi ye ube iye ko do ke ko min yika haramu ye wala kulli hali la yakhruju min al-iman min alihala bela ko ni nintigla mogote bolli man yala wa inma yakun mu'minan naqis al-iman ibe kede ko mu'mini mogo min kalliman ya lagasinendo haja مذهب أهل السنة والجماعة أو نند أهل السنة والجماعة كتاشرين خلافا لقوارج والمعتزلة كقوارج سوسو أن معتزلة أغيدا بوندلا نونون كقولش كوسبة شوسال فوجان باكي ككما منون كبي أغيدا دا نونون كقولش كوسبة بس كجماعة فيلي لون دو بين نسوغو ديو فيلي كما بين أفول أدافل كم جماعة فلان أهل السنة والجماعة بلو نيم مغمي يسلاميا واجبي دوتوي واجبي دوتوي يتكافر هذا إما بول لمن يكون إما بول سلاميا لا مي يتقدي كو فاسقي يتقدي كو يكلي من ينغسلندو ube ni mo mi nye silamian konona la ni silamia peundo haramu nuyu doke o misali ye jene yake iye sunyalike iye dolomi iye haramu ko doke dorokito limania kito silamia la ite bo silamia la ikal limania ma wulide ne amba fo ko ye mu'mini ye me fasiki de ye khilafa liqawarij wal mu'tazila alladhina yakfuruna murtakib al kabira qawarij soso ani ka mu'tazila soso qawarijun ani mu'tazila
ulu be kabaira junubu tigi ke kafiri de kawarijun mu'tazila bolo kabaira junubu tigi ni ye junubu bake ulu bi ke kafiri de fal khawarijun yukaffirunahu wa yukhrijunahum min ad-din kawariju fule mugo ye junubu bake ulu bi kafiriya kibo dina kono yerepew mana kawariju bolo ni mugo ye dolomi ye kafiri de bora dina kono kawariju bolo ni ye jene ke kafiri bora dina kono kawariju bolo ni ye sunyali ke kera kafiri bora dina kono ni nya kawariju katasirai wal mu'tazilatu me mu'tazilawu yukhrijunahu min ad-din lakin la yadkhulunahu fil kufri mu'tazilawu kabaira junubu tigi ulu bila bodina kono miti do kafiriya fanala mu'tazilawu anko khawariju bi ike kafiriye ubi bo dina kono kabaira junubu tigi me mu'tazilawu ulu ba foyma ko yibora dina kono me uti do kafiriya fana kono ube mun fo innama yaquluna huwa fi manjilati bayna manjilatayn mu'tazila ba fo de ko ibe do yoro fula ani nyogonce ibora dina kono ne imake kafiri fana ima do kafiriya fana la ibe do yoro fula ni nyogonce do yoro fula ye jumae la huwa mu'minu wala kafiru mu'tazila boro kabare jinu tuyi ibora dina la me ima do kafiriya fana kono ite mu'miniye ite kafiriye ibe kafiriya ni mu'mina ni nyogonce kabaira junubu tigi mu'tazila ka aqida fule ninye ite mu'miniye ite kafiriye ibora dina kono de ne ima do kafiru fana la me ite konte mu'minu fana la ibe mu'minu kafiru ni nyogonce haja majhabuhum wa huwa majhabu mubtadi ninde qawariju ni mu'tazila ka tasira min fule ninye bidiya tasira de ninye mi tiri min fule ninye kabaira junubu tigi ka tiri min fule ninye qawariju ni mu'tazila bolo qawariju ko kabaira junubu tigi jinya kiru la ibora dina la ye kafiri me mu'tazila bolo kabaira junubu tigi jinya ka kiru la ibora dina kono meima do kafiriya fanala ite mu'miniye ite kafiriye ibe mu'miniya ani kafira ni ngonce me ufula bellagara kiru la mu'tazila ko ni kabaira junubu tigi kawariju bolo kabaira junubu tigi ibe dume jannaba community bo mu'tazila fana bolo lagara kiru la ine kawariju be kele ni donna jannaba ite bo ayuka majhabu famu ukatashira yeninde nin tashira ninye bidiya de mukhalifu li adillati nin islamiya sariya ka dalilaw be nyogon soso o mukhalif lima huwa ali ahli sunna wal jamaa qawariju ni mu'tazila ka tabolo min fule ninye abe ahli sunna wal jamaa ka tashira fonko nyogonya wa sababu fi jalika taqshiruhum fil istidlal me sababu jumanye ni la se qawariju ni mu'tazila uma uyi masurunyana dalilaw de ta chogola imasurunyana dalilaw de ta chogola haythu aghaju adillatul wa'id kankarima dalilan munun nana kankari daka ulu de ta wataraku adillatul wa'd dalilan munun nana kallahi dunyuman dima dia laghara ulu toy dalilan munun nana kankari da iye mu'tazila na khawariji ulu de ta me dalla munun nana fana kallahi du nyuma fo moye ala kutala lagara uye wulutoy ninda ya suruka tasira min fulay ayusuru misali la qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hajihi min adillati alwa'd ni aya min fulay ninye lahidu nyuma min dira ala sosolawma oyo oddelilay دلت على أن العاشر الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر ni aya min fule ninye dalulai kairana ko ala sosolami ni ka ala soso millase fulankafoya degerema ika ala soso millase kafira degerema annahu marju lahu almaghfira ko ambala ka yafa jigi lagara o mu'arridu li wa'di wal uqubati awa ibese kala jaba fana
ibe se kala jaba fana aya en kore munye ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ni mo min ya fulana far alaka isara fulan ka foyaka ala ta yafi ma lagara wa yaghfiru ma duna zalik liman yasau wa yaghfiru ma duna zalika liman yasau me junubum min te fulan ka foyabbo junubum min te fulan ka foyaye ne ala bo ya fa mo lagara min yijia bonne aya min fulen ninye bagali bala kankari mada bala lahidu nyuman do bala fana bagali yero jumay ni mo min sara fulan ka foyaka ne ala te yafima lahidu nyuman yero jumay ne mbe ya fa mo ma junubu min te fulan ka fo mbo ya fa mo ma min nyinjia me qawarijul mu'tadilin ulul yero jumanta inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ulu yode takabara kenai o yaghfiru ma duna zalika liman yasha uyo toy imota ukabbi yoro do fule ni ubinna ni yoro la ukabbi yoro do fule ni yoro la fa ija jama'ati baina qawluhu ta'ala ni faram karalige ni faranyogo nyake alaka kuma nunu nuyu faranyogonka wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada aya minnana konni mugo ni ala soso iye ciden soso jahannaba ta sama de biye ibe duma kono abada man agaja bi jahiriha kafara bil mashati mutlaqa bonni aya min fulen ni sisa ni mugo min ni aya minana jahiru kore munye aya inana na chogo minna ni aya in koro ko oye kata doro ala tuli ni aya inta anana chogo min mugo ye ala sosolay e ba be kafiriya iba fa ala sosola be kafiride ni ala ko wa man yashi allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fi abada ni ayata jahiruma ala sosola be ba be kafiriya parce que ala ko de ni mugo min ala soso ye ciden soso jahannaba tasuma biye ibe duma kono abada